Odinglo, kore palejin. Odinglo, kore palejin. Odinglo, kore palejin. Odinglo. Bettual, Bettual Lutua, ke near Martina Mira Jolu, ila kweti vi kunana de ben, kit matching to Lutua, cheng, dek to you, no atia, itar paluo, ke la kweti vi, anna de ben kono, kit matching to a kelbo to look a ka enini, angeoni, mandong foot, mano, tio mio chake ni neno na chikena, jamu kene dong pego biano kakanye lutua jemine kono kit ma wachu kede kineno matini tie dakbere dodwong chidong mafutpia mafutpia dong waloko mapol Amerika jol uno kachele chel kama unu tiye ikaber mapat pat an atio kena wake nyobok berwa beber wana rio ichawa mo kuna mera joluo kachele chel kibut piny mapapat tin kono dong niandwa Paulo medoma chel mwaka alibario aye kipiario yangwen erlo tu mera wachu ni jemi ne dong papata tie man ne chake loke politics chake loka balalo loka jemo ko matiti me ko mara ka ini jemne dudwong lutwa ma pierre ne un umiro nge kidong be mukene ma an abe winye ne bene ki potu dong amiro a chako la bon balo kar pien tine po mari ikier ma ching jiwari chabet mukarle enini wanuri ne chalo pichawa maroma rio pitien lok me dano maguber ki church maduong tutwal dong church eni lutua church enoni anano ne pia tekno pawe Pierre cham kene kalok tiga manje mano atero kaka mando tiga kibodru an kada wero chicha keno atimo tuan bal madir omiyo kikitiani anamiete ya wachi topic mamegwa kitmati kere uno neno ngoma tiga time jemine tidwong kidong pongdwoni pongdwong kiyup merojo payoni dong lokedo okwere man bene pere te ni omire wange dong amira kwa kija pe gale mana nak wono wa bieno ichawa tien lokhe bene te chele ken tien lokhe bene te chele ken mo mi wagale connection mamegwa me studio mamegwa ki Facebook ono po ber kateme mabe so atam ne ko dano ma wono neno wa ki Facebook bene kar duju no tie si enoni ka don wan we wono wa si chamu kene pebedo gen mabe amir wadonyo wiye wan waneno lok maduong kar mu kar ngech man malupe kilokom lok me Pongdwongo lok me rocho pajo waneno lok me belalo kono gene ini campaign mogo per tie kenyo neno ma president mio cherchitum karamo no mirong belalo ma pego loko chik go go cheto si kiguma be amera wachu lutua kien madong bena chengji ka na wajo ni tichika tine belalo balalo tika ngwech balalo tika ngwech nena chiel kadong mutaka mage karo mage nak loy no olo mutaka a beach man fuso en mation dia ini man enini jem matika teme ma anano chunya yomi et twal piani balalo tika chako tegi mapeto to piani ngi timu ker mano gitie gitika pange gi gale la kirmon kenyo ento kubir ini dong kitiga yinyo gi tiga no gi wakama gen gi tiye kidong kama gen gi tiga temno kana yeni kubir dong chik tiga maogi
tieno magitiga neno lok ini pole weng lutino mapayo chio mio lok mabalalo tiga dog gen mayot twal ma kitiga kertegio mababe olo kien ma neno kere nina chiel kadong ini nen mutaka makar dong rama pa ki wie chi wundo ngeni ye pa balalo ono I kumal ma Uganda ka kany ono dong dong ada mon enini yom chuny ma ana te kere ma bera meti ana a sharing kedu keneno matini itar paluo ka chel killa kwe TV ma ini noni wan la kwe TV kitar paluo weng lutino pangar shel dong lutua mir bena amet ko lok enini kona wachi yop tie maduong mai kena kenyo waneno kona futi 2024 ni lok me campaign do chake campaign do chake ma an pa ngeo don kita ki we o chake chan kere tu twali ni ya ma waneno nying to an ma mega man la dit general tiga tim mabe tu twali kid wat ma mega me penyo tampa dano aneno tiga tim mabe chene bene tiga on kid marwate mono but group mapat nyo dul dan mapat ma en o bot gi mana ini jeme mabena tiga time kadong ko no wadonyo beno waneno ingeo lok me pongduo ini chengcha tamani ma ber ka lok ne ka kan gonya lok ki yom chunyu kara ma jom ke no ngunen gwa ko man gen nyeri mere chunye be ber yom kameno an gara chunya ber yom no gina be tie neno chi lok me pongduo ini wan wange mabe ni niandwe piariwa piariwa bor piariwa bungwen wan wabero lok me kachake me rocho pajo ma obero tie otime pongduo gini enoni otime magi choy maduong tampa dano lok mapapat mukati ladit windor kachel ki o ladit laro tono pian mane ini kita gen go ya oni umer giti kergi kadon kong pegi luongi nying mugo magen kwak title mano gen giti kere chata ni don kong kita na tel lo lewo choli no ken weng lo diro and atiga tech kinying mela diet la diete ludira rio le eni kachel ki luwergi muken magochung matek kedgi go winyo tampa dano go nyang ngo ma choli mero bena liweng kidong gen bena macharo gi actually gen magen gi mero dong gen gu poro gin eno ni kachel sigo no ne rwate ni pero mati actually eni no kong kitiye pien kare gi wero chi gi wero wa wene ka gi wero chi dong palaro kul dong to em ni dong gen magen bene gutam ni umere kong bene gi ngi iye omiu kachaka enu beru peniana dek tampa dano beru tiye joma wako man lutino ma meko magiti diaspora gen go jolo ki ching apa tuchu mange jo keno meru wa kitian gi me jolo ne pien chingi do pongo ni dano mu pongo ini ani ute mu loki e marach yak bero gi loki ye fun marach a jing chunyu lutua mero jing chunyu lutua ni kade nen ngata tiga lok marach pe yop me pongduo enini magi beri ye yop men me rocho pajo ni
chi chao ke no ngat en dong le mo pa chu le ye mo chao ke no en le mo ma chung ju ki ye ni en dong ko en no piene ka won wor ba lutua won no mere kong kanien mo an ano kid yo na mo nyuker na mo no mere ana wot tu ken gang ka we won nen rom meta pa jo kita wan watie watie kamaraj raj mo mapelare ma mi ukir ka chan won nge an bena chalo ngara chel mo ber ka kwer mada lokka chori dong lu chan mada ni er ka ngiyo mo mot ka neno in terms of to pa jo Chine cha wan siana da yen pa ju to ma petu tu. Chidong ka pa ju to no tien lokani wan no mir watimu gi mo ye to pa ju uberu gin machere bedak miete le to mo er mir la mita mabe ngan matigi neno mati kidong jollo tame enuni kidong keto ne tich chi pa ju ile yo marojo pa ju niendo piere wa bier piere wa bor piere wa bungwen kiloga ye kichoy lok makaka bera wachone lok en ni ki wacho ki tuju ki kerge ka tach donc no ni kon ki review li eni en neno kar ki kare lok madano ber ka lok ne ki rom kerne tich ni en omiyo niendwa bichiel man mala wo maja jo ma chiel mo ale rio piera rio wi angwen ki bedo ki piny ka ki timo gien ma ki luoni review ma review li eni ni job tie ni ko be ino mere machalo la dit CJ kachel ki ambassador lar tunu mere gen ko be ini guwot kachel guti kachel kilo dero kaka mapat pat ma wot do kaka wot eni be ber do kaka ki do kaka konano inoni kitika ponyo dano kitika lokke dano kitika miyo tam kitika miyo tam ki dano kit yo ango ki nywako bene kit yo ango obe ma wek ki roch kere ki pajo kidong neno kit mano ki romo loko kere lok me bylaws egon mano beri tier mano chik mano ki yeko ni omiro do kit makaka achiel ngwejo kere wor kere tiyo kere beru kere bylaws enini kit ma kibidor gi kere kidong kaka mene matini ning dong kaka mogo madong gitika timo megi tema kija network bene tika yella manana network tika yella la kirmo kenyo eto kaw nen tima rach tutwal cho weka nge kaw nen network kane tima rach cho wek ange bien chamo kena neno ka ini chero chi dok gar tutwal dong bylaws enini kibitimo ni ning bylaws ini kibitimo ni ning mir kaka
kaka ma ki neno gitiki bylaws ma be ma tika dor kaka gi omir ki gwen tam kedgi omir ki gwen tam kedgi ki pengi wono tika timo meguni ni ning wekti kaka mon ma pet tika timo mabe ni ki chelo kore kuno ki gamo tam ki neno bene kit me konyene mano ki waki kom kaka mon ma tika timo mabe kidong no yup chalo en mano me bylaws mano ki kero ni umiro betie ka dor penyi lok me rocho kaka le enini gin ma wundo neno la dit wa window gombiri logo weka lok kile me kakara mapeluo ko ki betimo ngoy kome ko ki betimo ngoy kome ki kwene ko ka ngao betimo en pedong tiki luor ni matwal mo wai ka pi kaka dong ti twake kiri rem ne do ony ti lok moko mala diru loko cheng chai di dano I wura chi wai ene de dene ni o karo kipot la dit o windolo wanga mono per tie bene chi ka ini neno dano irom chalma chief justice ubino jaleo bere petiga wur ko tije ko ngao bi bale ko ngage ni ene ko tije bi bale gor bale ku ko ngage ni en paron ko jeno futij madong pe atek lo en rocho pajo petij samiri mono bor la dir CJ chi lok me Pongdwongo lok me rocho pajo ni ngat ma oguru kome me di campaigning onyo me lok marachi iye onyo me lok mano kumbir dak poke o ki yup mano miru kony pajo chi chao kene ngat eni bidoko la me roko pakaka ene dong bitime kamena piene ba lutua gino mi awajo mane wando deno chano romo chala choli warun ka romo ni kong dong wan wanyut ker ma megwa nyoteka ma megwa mano gina chiel ma romo kelo eno ni ene ripele ene ni en yup chalo me Pongdwongo tia chiel iye chi ang'eya bidonyo fura biloko maduong' mukene so review li en maketimo niendo abichieli man la wo majani kitiga miro neno pien cheng chawa lok moko paje make kiluo kile mono make wai low hanging fruits man ni je moko ma waro motimo ne o pichu shoti mano pa wakoro long term impact result ki ye gwagenyo ti je mukene ma omire ki reviewing quarterly report bidugu in a quarterly form mukene bidugu nge dwe abichiel ki mukene dong bidugu we inge mwaka chiel mano ene nge mwaka chiel dak rwate ikar mano ki bidok I Pongdwongo ka lok me rocho pajo mono biberi tum mwaka dong
wan neno chencha je mo chalo jogo chena pi basari man lok makwan kidi ba cha mo manana ki jogo chena maram wai million rio tana der pida ke mo matiti mana chalo ramo gwak bene kadir lo no de ke abi ki jogo million rio tana der mon eni kon ke kendo nyuro no chuny padano meripe chuny padano maneno ni rom me kwan ikumar me Uganda kon nongi ilo chela mal wek ka dong pero en loki senior lutien kwan prima dong ke chwal gi senior Kampala gi kwegi ni kong bene mukendo cheri i okot wai okot mukene kong do cheri i Sir Samuel Becker School ene Pongdwongo mukene kong dong be go cheri i gulo ai go chet i Sacred Heart monole enoni ikit maneno bene tikere merrocho kwan ruome kwan ma megwa kit ma yang chon uno inino joma dong gi kwan ma tek dong loyo joma dong lu kwan ma dong ki ngeo gi okulu ma dong gitimo peny maber loyo i Uganda long ene gi pole gi aki kumana me Uganda kakai mon eni yo me duoko egoni so enini kadong inine en what me ber ka report me ber ka tero lok bodan en chake o mete en mamwa katumi oloto no don wati kama oloto no be don wacha onen ologi mo matika timme da ka in ila chuma in ila pan mo madoge o cherche ngame ilok ma yob me rocho pajo ma chori don go ber ka chiel go wai konge roch pajo ni in itiga ngamo dogi me politicizing lok enini chicha mo kene kuino maro remo engeo engeo an amaro politician bertie kere mego beta ol la dit to duong jara martin mapenduzi um pata luong honorable gini piana honorable pele bachuli kama mego na luong mego um uh, Minister Kori dan eno polili weng opina man MP Wahraj kidong MP zo muken li weng pole magubertie chala dit o korpeta o kotamos gerwen gubertie honorable Sharon Balmoy mana wajo merdo nana wajo honorable pele o chule erdo mer mono che gerwen gubertie ento ingeo yupi disorganizing lutel ni matek tutwal beru chalo gitika neno chale wachi gin mo matika binu ma onyu koyi tutwal ma onyu koyi tutwal dak be onyo matetek peda katata enini onyo beno matetek pien bi o kar mo madong ka kiyabo actually yabo wangeo chi la kori lok me la kori lok me politik me bola dano ke karu chabun enini ke chukari ni dong cherchi mabe gine ene en kana tika temne ate temne piane gin anoni ene gin maono jomu kene ber go kar ki kui piane no gin go ber ki chiene mon marong wele chukari ki kar ki chabun
chika inen kor gena kameno chi adada eneni lutelale eneni gen gibedo ki luor kakare piano bi kela yela bodki gen mada mar loyo mang'eyo ni kar lutier mamegwa magitika tiji Ulaya nukene bene timo go bino pajo ene nino me lok me rojo pajo mubere Pongdwongo mukene mago bino gene kome lutier mamegwa kar kwano matek tutwal jak bene gitika tiyo tij madon ibulo mapat tij mogo ma kachali nene no ni yang gamendo me Uganda no ni chul gino mier ben milion madon ma pedong lare aniang ni ngech tie malu tiena chuli ti kere maka gen go wani giti kere magilok kimudugo eno mengech magen giti kere gilok kere ikom chan matiga ka en chiki bichili chan riao kilo bacholi mo yom chuny mati kere per kai ne lutiero mago mamegwa mago ki diaspora magiti America kenyo mananak magen go chuny nyim dano ni enuni no kono nga kono consultant nga kono PhD nga kono the first nga muno cha igene PhD ne ko ki kwena muno degree ne ki kwena ko no CV ki ka kan kani ki printing chino mer ki ywa ki cha pian non peting cha paralyzer nyo lamata lupugo mon enu ni omina tuan gen madit tutwal chala ana dit ben momio unge wa ko awochu ka yini miro ka imiro yom chuny la dit ben ti jeminet lok ma peyo lok jem makelo gen miu gen ma loko neno padano ma miu neno mabe abiga ka bonyi ngeri piana ne ini tigi neno mabe pia nyim chunya obiga ma yom ngeri na chi ikar ma ana neno ni lutiero ma megwa kar fut gitigi ngech irom mala malwa irom eno ni chunya der cher chida yom matek tutwal ma gaka bunye ken ma cha ken benda kon wiya wilo ka kopo kamera kom ngat mo ni gwa ka nga gene pier fudong yom chuny mere ka ken me loka gati loka dong no boy ano bunye ka ken mok piera no ka gati ka loka men ana donyo inget ko lu tem ker kinina ka gati ka neno chim wang chim ka gati ka neno movie bero wa gi donyo screen nyo gi donyo ikom chim ikom an ka ti lok mabe bala wiya adonyo ilok kini ano adoko en pian no kira tiga wot kere wiya no ano tiga wot maber twal chomi chunya beru yom matek adeda ilok me rocho pajo dong angene wonu lok ka kany lok maduong lok en maduong en arabe gamo ma wonu lok ka kany arabe gamo ge kachaki me achiel ka kany ma in no ni dano ma kiluonye ni James Juba James Juba Wine, we are waiting for you, our beloved brother. Be blessed again and again. Man James Juba o chako o choy loke any
ono put pia donya bena yamo pia na wachini agale manak tien lok me Facebook ma megwa ukwero chako ukwero chake ukwero donya wek no ka live ma megwa chat bene Facebook no ko kwero ci en yupo eno ni tiro ne eno cher ci galo ana poe matek Omera James Lino Gomik Chikawani Balolos are first visitors and I knew that it will never be easy to stay in place where the hosts do not want them no matter how much resources they yeah yeah any komlok piane tio kama ma chiana dongwa chiana pe chiara chitiu chiana pe tiu kolo kirino dong itu ki chiana nining jem char ngayo tek kalau kaka revdo ki kachel ini pino pen loyo jana no gwera tika wani la dit ben apoyo in penino matin pingo ki miyo secretary me NRM machalo Richard Todwong o kerochie I document me Pongdwongo mon weka chak gam ne ma fut pe pa meru gam vorachare inyo Todwong la tena chole ene ni ka chaka pa kaka pa chole do ene ni men leye ber pa meri luone kiro mo ke chele tej be pa meri winyo kaka mo ken en ber mu cherni cher chala tena chole ya ka no ne bene no cher bene ma en molle ma be to twal chala tena chole si pitien lok mumi en kero tien I document pien en bere ngara chel mu bere ken joma umine unyuro chwak mamege matek tutwal yop merocho pajeli enini ma ka speech mamege kono rom dak ko neno kan ila kwa TV ka kanyi chiko win bene weko o gene o konyu bene metem niang pien man lok pajeli enini o baye lok ki parni onu duju o bet peraye changeni kadong en kerchie no keru pien ni en pochero chalo secretary me NRM makano cher kameno no pegi be ye kerchie en cher chala tian chuli maber po merike luon lok mo ken mechu bie chi mono ene gin mauti me aya kadang ini meta nyim ko ne wayne man nyor ne Museveni puri tie ka controlling ka ma chole atam ni wang ini gino mar lo Museveni ka che nen en nyogwak tame mo tiga meno yenen pa para tie lutu gini in en kira wayne aboga lamia gini in mir in pin ki komi inen ki wayne che niang the magnitude the magnitude pakachaka eni pen inini tiga dog lep madan logo dong duju mu dog leba chella dog lep madan tiga logo neo lok me rocho paju
chi papata gini initie wange ange mere ka choke mer ma pole ta obi poro ka choke ma dit ka choke ma kwene Nairobi ka choke ma kwene UK ka choke ma kwe Canada ka choke ma kwe ko kwe bulo ma papat ka choke u failing maduong adada mo miyo jom ke nong tigi mok ni ne chalo achuri dong param ripe o kirwa ni tijo no eto wang ana ne achuri dong wollo be kikore ripe kuni acholo hol ma ana tikiene ang'eyo jom ke logo lem moko cheng cha wage wai ene dong wang ka dong ngayo ti dong dek matwal long ripe do berpe ento atam ne kod chunye eno mero bet pe jam wang mer die chuny rocho paja ino be ber chalo temo beru ikeny mano inino di ma itawe miru keto uni la choni nyungo keto uni dahoni chino kany beno miru betiki ne pien ka pe kanyo chi mo tami ka in daho chi diga daho gangu kidong ma pier bichi wi pier bichi elina ki dak gangu do he no chao kene no dong no bere le bere dong ta cherchi daho tiyo to alle kai lok mo ko mate tieno mano ki ramo yopo neo chalo lok kakaba kimerio la di ben loko mapa dong ugi kwena cheng chapet cheng chapet cheng chapet atia ke loka pa mote ma ke ya tiga ona bor bena tiga dina mera la kirmo ke nyimpa mara chitwal fura ramo lok um cheng chapet no ana ke lok ina la dit janan ogwera um loko kene bena tie matiga kata kany mantiga kibot mera lino gomik okay. I knew right at the start of the Balalo, of the Balalos would not. I knew right from the start. No, I knew right at the start that the Balalo would not survive in a short land in a long run because to live comfortably in a place, you need to have love of the people of the area. Yeah, yeah, yeah. Agir pelare. Kej ma pelare. Pompila es agala. Tika wani. Um, Mot manyan. Oh, wait. Okay. Omi, omi, peri kwano lo ya. Ero omi ha kong kar mar ka en. Yes, sekera chele ken. Awachuni aboro tiga yele bene. Si chao kene kada umo luko do yam kanyo liko. Pompilo es agala tiga wachi mot manyen wachwal bori one woman matek wapoyo chokochun wabena standing in agreement with you from Dallas, Texas.
Yes, afoy to ala foy ma mutikere ma afoy chwak pena ma initikere ikom yupman and mero chukagani ating kumbi ininong umire wan kwan lok ino dok megwaya pa bi ko katingat mo ma romo chupu wai ke kene man ko wek da o ye wachi ini ker kadingat mo mano do ngun waje gwak ene chal ne chal M7 mana nen la dit tanan kwera o temu uguru ne mana nakhe yop man merocho pajo merocho acholi ikiryo magi kwo kere itekwar ikir me waro ke kwan kilok matij matek me kwanyo chan me kelo lonyi ching dane la dit ene pero mo chopo wai ka kere ka che ne tameno tika meno petimo matwal eni yop mo kipora choli mada choli go neno ni geni eni dong rach geni eni dong miro ayuba eni mono yop mo kipor ka kany ayupe eno mer ngara chere kwany mere chi utodago mere lok ma en logo chengjui ana wichu ni an ka cher ka moy ken ko ken bare ken mon chu ko kwen ki ini idokulu ka warwat kwen ko ngate ka chung pajo le rojo nero mono eno le bo eno ni wan po ber ka mo lo tua um a co prince 211 wajini hi good evening bana ina tini afoy lo kitwal kidong bana puchwalo chal matiga nyor ma ke ken pi yop ma watiga timne ki wa tiene kidong James Juba tiga wani Mr. Deben my brother I am somehow happy if the Balalo some are leaving our land and the issues of Pongdwongo should be worked upon seriously because we as a tribe we are at the we are at uh, okay something situation right yeah eno ni man gin mo mere in chunyo ber yom ye chunyo yom ber yom ye piani ada balalo bi dong ben kitiga piana wo chuba we kong kauna no kare lutua on mere chalo ni ma chalo dili chi angwen niando apara chel medo ma chel no kong ana non kara chiki beta bera ko iten guru mana tika mago chel mutaka wan tin wo bere liel ikaber mage luone bobi ma an fuda dugu bena duga ki ye aole an aya ber ka duoy mutaka mautiu lukumu luwar mukene eta ruate pini chaka mengwe medugu isite megulu arwate kilore tiu diai lore bichel chiron ka ngwecha eno ke ken me age bobi me binu isite megulu ni arwar ki lore bichel manyore dong mauno ana ber peke gudi ni ko gu karadi mana in la peny ma pier tekpa manyor jon tika mere ki wot an bene la wo maja mako mone kidi wo
no mutara tien go balle bene ya tem kele ki se kana bene no era ta ne ka mi ko nen ni jona da ga ti ga wot ga now kidong Mayor Moses Sikawani depend it's now 2024. Any updates on replacing Paramount Chief with Rocho Pajo Achola agenda? We need a new Paramount Chief. A channel lost trust and credibility. Akupa kingara chel ikin jo magio beru kanero lok meke le laga ike kwaro mamegwa matek akupa kere ento ikom kupele enoni no mir warwate inino dwe man ma tin enini neno ba ento peko mabera oberu tie oberu adoda ikian program ma adoda le enoni waberu kiliel daro matitiri auto chan tutwal no mwa fut cheker malachi twal si wabere yikeo bobi eno mi obaro no ngech kom lok kien matiga wot kere dong lok mekelo nyo yero la wiruor manyen la wiruori mono ene changere fut yope the word chel ko de koru ci ana mero do kupe wani amer do kupe wani ci ana kero lok ka ben dak kakai Christina Amon Chiga Wine, please continue the great work, the great job you and your team are doing. Bravo. Chiu don't check out on your ma to 12 yope enemy. Moses Chiga Wine, the Ben, it is time for Charlie in America to stop small division and unite to fully support Acholi agenda. We need trust, sacrifice, and unity for this to succeed. Absolutely. You, Moses. Bangeo Kitma. I need to find out. Yani dano matiga loyo kwa your forum and on your platform money and manma jome diaspora gitiga loka ieni bagitiga beto dog lok diki ieni enoni Margaret Laki enoni Margaret Laki ene tika loyo lok enoni matiga neno one Lutino or one Lutino one mukere mawurchi in the diaspora dong ata berbe berbe tutwal kangar matigi miri magwa konyo food pere I platform eni owek iching chabet an abikubu lakiri Margaret wan wabe loko kere kany ente ngara cheli ken lo yope mangen be min wa inside
of the whole manda dakale mono bimin walok matut malupe ki lokom rocho pajali enini mana eni bikati icheng chapiet mano dak anatika tugu kakany ya mera po wi ubene ni panelists duju me tar paluo TV yen berong gitiga dugu ma pengene ichapiet kwako onyo manyen chapiet manyen ber mogono dong gen gitiga kany chiwa binyamo lok eni duju kawa nyamo lok eni icheng chapiet wan ke Margaret lakiri tawne piete won joma teke mire me joining nyomer donyo i platform ini no mire oneno kirjo mo menyor tam mano ukupe onyor tam migo wek won ukate penda ne logo bejo kany ma peto an ini tam mano bicher chirocho pajo ma en gina wante timne dujuni yen pa ano lik tutwal bene la wich mir ma an ka ana tiga loki don wana te ana te rocho pajo eto Moses pe ka rocho pajo ana tiga rocho pajo James juba peke yo me rocho pajo wana yo tiga rocho ne en peke yo me rocho pajo no eni tichwa o duju kachele chie maka Christian amon ena ye la roch pajo la wara no mir ka walok leva chel neno kameno Moses Tigawani, the way actually in Canada, Australia, and UK are united, give me strong hope for the future. Yeah. Wakwanyu look mo ne actually pere ke ba onge chake nyono en nyono kucho ming. Actually actually pe mara, actually take meta, actually nyego kor gine kan wacho ke jwa ne kan wan. Let's be positive in everything that we are saying. Chiponi nyego ni bene tiga dunyo anamaro amar gin mutime machencha la diro windolo ologo ki Pongdwongo ocha kongi kwa kija bora choli pijema peje ma en pe timo ma no mire en no mire tim chan ma omiyo acholi tie kira te kere ni umir ki tim bot en kija dakule go dan ni umir katwer kongi chak ki timo kija and this is the same thing gi achiel maching jui an na ber ka wanya wa jo ko wa timun kija ikien wa ke ken wa don kong ka chiel la bo timo kija anti ja wa jo ne wa jo ne ko bana ko ber don atime gi kija otimo kija kien wa ke ken wa we ko che rocho neno ben kanong be ber tiki jirani be ber tiki wati
be berti go mero ya lo ke tam ma be jong cha ko nywake no ro nywako no kor ku jutu dog cholo wang ronyo wang kitingu ga mata lok ma reju kom la wor no nope inoni enuni mio environment ma ber twal meloko nywako goyo plan pije ma peyo wek dog gang money dog kaka money ya duol money ubed ma ber no watike be eno wewa an bena chara welo lweny no le bon chuny ma ni kona weko lony lweny lonya da weko la ko lo ke cher ka welo girna ko bot belelo mon mati area wani acha welo to da welo bot belelo kani po lweny a ko la mtwal ya mocho i moja ta lutwa kani amade no bot belelo pe ko no me da du wil por lweny ko i moj o wak ke kori la matata ko ya mocho ko angolo ko lukot goya ko ngagele egoni man lok mado aner char wai pechwal waka kamo ke ken chicha ne bera to ne rio ke rio mo matiga chwer chunya matek kany amerika kwan lokon a okelo okona tiga wai pinga pe oyen gin atima mokene ko man kote wacha ngage che okelo kona ke konya de ke tamini ne chalo la peny mape ero put pani ang mape yeah, very good, very good. Foy matek in la dirwat. Foy matek to twal in la dirwat. Elok loki mabe ka kany eto no mer walok ke chim yonge ka enini. Tek ana age kanyo mer walok ke chim. Tente la peny mo kene madano penyo ka eni bene. Mano per tek ni in bene gammo. Chika de inen la dirwat futwai tituolo ka eni kagwak. Itie mera molok chi ana kubi kirki chim ko ber ini. Bekong ini gam lok mone matika mieto pia ruya to twale man lok me yup me yer la wi ruodi ni o kwena kirka bere ngara chele yo cho erda mer wai mane ini pen pa choli o lok pa choli a choli mer ngeyo lok ino o ka kwan lok la dit rot ma wachi ni la dit man la dit rot ongam kasimir me pata entika wai ni lutina choli ochung matek madogu pe opoke lok matye iken wan rori tie ka wot mabe yomu chunya ni tiga wot mabe tiga wot mabe ero ngechu remdano yandano bene tiga miro lok en matek to twala dirwat aner kubiro ngwalo pichawa achiel ayekolo mauno kai kom lok do kelwa ya gike iken mauno mere wanno walok kere kiner matini dong ana meta po wudujo pichungo ni ret kakany meneno lok manotie cheng chabet ana pikelu botru lok maduong mai kena kenyo lok ma pa tie lok marocho pajo ana pikelu
nego Margaret la kiri we ko yak lok mukene matutut malupe ki lok ma rocho pajo enini lok ma an abe ber kapoye wi kaka ter bien gin matiga loke ye gin magatika temone ki lok ma rocho pajo pebo ki gin ma tar paluo kila kweti bi uber ka temone iluogi mwake enini chana puwe ututwal maru tutwal med botu gum malobani atwer miyone kapoy matek an kong dong bene atero olona wai wi kapurgi koma apoy matek